Selam alejk, djeco. Alejkum selam. Prije mnogo godina, u vrijeme kad je još Gazi Husrevbek bio u Sarajevu valija, bio je kod njega sluga imenom Alija, kojeg je držao samo za tovarenje konja i za dotjerivanje drva iz šume. Alija je imao samo majku i neudatu sestru Ajkunu. Stanovali su u Mimar Sinanovoj mahali pod šejh Sinanovom tekijom. Živjelo se uz konac, plele su i tkale i tako se uz Alijinu platu nekako prihranjivali. Alija je imao tek 18 godina, a bio je do ušiju ćelav. Djece se najviše plašio, jer čim bi ga na sokaku primijetili, zaorlo bi se iz svih grla. Čelo, čelo! Potišten i tužan išao je u šumu po drva. Nikad nije posjekao stablo sirovog drveta, niti je ikad odsjekao mladu grančicu. Vjerovao je da je drvo živo i bilo mu ga je žao posjeći. Jedno jutro poranio je u šumu kako bi izmakao oku djece. Sveže konja i krene tražiti suharke. Lutajući šumom razmišljao je o svom nesretnom životu. Djeca su mu nanosila najveću bol, neprestano ga izazivajući. Možda bi se i potukao s njima, ali se bojao da kasnije ni u kozjem rogu ne bi mogao ostati od njih. I mislio je, kad bi dragi Bog naredio, pa kad bi bio jak i junak da se s njima okušam, tad bi mi srce zadovoljno bilo. Tako razmišljajući, zađe doblje u šumu, kad najedanput začuje dječji plać. Okrene se i ugleda u travi tek rođeno dijete u koga bijaše sunce upeklo. U želji da što prije pomogne djetetu, prvi put osjeće sirovu granu od jele, zabode je pored djeteta i tako ga zaštiti od sunčeve žege. Kad je podigao glavu, ugleda ispred sebe ženu u bijelom plaštu, sa plavom kosom do zemlje, bijelog lica i veoma lijepu. Alija se zabezeknu od čuda, prepade se. Ti si nad mojim djetetom hlad napravio. Jesam, odgovori zbunjeno Alija. Zašto? Zato da ga sunce ne opali. Ja sam vila. Srce si mi raznježio. Tvoju plemenitost nagradit ću dobrotom. Kaži, šta najviše želiš u životu? Alija bez razmišljanja odgovori. Želio bih da budem najjači, da me niko savladati ne može, da budem junak i da imam dobra konja. Vila tad progovori. Priđi i okrijepi se mlijekom iz mojih grudi. On se nahrani toplim mlijekom iz Vilinih grudi. U tom trenutku osjeti kako se u cijelom njegovom tijelu pojavi velika snaga. Vila mu pokaza na jednu ogromnu stijenu koju ni 20 ljudi ne bi moglo ni s mjesta pomjeriti i reče: podigni ovu stijenu. On priđe stijeni, pokuša da je digne i stvarno je podiže. Vila ga tad pozva da se još jednom okrepi mlijekom iz njezinih grudi. Alija osjeti strašnu snagu u svojim mišicama. Odjuri do stijene, zgrabi je i zavitela kroz vazduh. Vila se zadovoljno nasmiješi, a onda mu reče: kad prvi pazar dođe, izađi na At mejdan. Naći ćeš jednu šugavu dorastu kobilu i pred njom dorastu ždrijebe. Kupi je pošto poto i pazi na mlado ždrijebe dok ne bude za jahanje. I još nešto. Ako se u životu nađeš u opasnosti, zovi mene. Ja ću ti pomoći i doletiti u pomoć. To Vila reče i nestade. Ipak je nastavio da živi skromno, vjerno služeći Gazi Husrevbega. Krio je svoju snagu, iako je jarane sa lakoćom pobjeđivao u skakanju i bacanju kamena s ramena, tako da su ga i djeca prestala izazivati. Jedva je dočekao prvi At mejdan. Odmah ugleda dorastu kobilu sa ždrijebetom. Koliko tražiš za kobilu i ždrijebe? Upita vlasnika.
samo me ove napasti kutariši i daj mi za nju koliko ti je drago. Lijepo se nagode sa vlasnikom, a nakon nekoliko dana ugine kobila, a ždrijebe ostane siroto bez majke. Nastavi ga sam hraniti i njegovati uz veliku ljubav i brigu, tako da ždrijebe za godinu poraste kao da mu je već bilo 3 godine. Jednog dana Alija uđe u štalu i strašno se iznenadi. Njegov dorad bijaše krilat, a krila nije moglo vidjeti ni jedno drugo ljudsko oko izuzev njegovo. To nije htio nikom kazat, nego nastavi još bolje paziti na dorata. U tom Gazi Husrev Bega sultan pozvao u rat. U velikoj bitci neprijatelj sa svih strana opkoli Bošnjaka. Gazi Husrev Beg, kao glasoviti junak, jašući sa golom sabljom, jurišao je na neprijatelja sjekući i obarajući sve oko sebe. I sve dublje gazeći u neprijateljski tabor. Gazija se nađe opkoljen sa svih strana, a već bijaše malo i posustao, pa kad je pomislio da će i sam morati poginuti na mejdanu, pojavi se jedan junak na doratastom konju, koji deloti do Gazije i za čas rastjera neprijatelja. Gazija, zadivljen junaštvom nepoznatog delije, zahvali mu se, a ovaj mu ništa ne odgovori, još svojom čevrmom poveza ranjenu ruku. A onda jurnu na neprijatelja. Strašno ga je bilo pogledati. Ko pobježe ispred oštre sablje, toga stiže perni buzdovan. Ko pobježe pernu buzdovanu, ne pobježe pomamnu doratu. Kud god je udarao, stvarao je sokak da se 2 kola mogu mimo ići. Gazija i njegovi Bošnjaci bili su zaprepašteni snagom nepoznatog junaka. Turci su ga zadivljeno gledali, a neprijatelj je bježao glavom bez obzirja. Gazija je jedva čekao da ga upozna. Ali i dorat i junak na konju, kako su iznenada došli, tako iznenada i nestadoše. Po povratku u Sarajevo, Gazija ispriča svojoj ženi o čudesnom junaku, koji mu je život spasio, i pokazao joj čevrmu sa kojom mu je ranu zamotao. Žena, čim pogleda čevrmu, prepoznaje i uzviknu: Vela havle, gospodaru, ovo je Alijina čevrma, ja sam mu je izvezla. Gazija, našavši se u velikom čudu, upita ženu: Je li Alija napuštao kuću? Jeste. Uzjahao je na svog dorata, dobro se naoružao i nekud odjezdio. 2 dana ga nije bilo kod kuće. Tad Gaziji sinu kroz glavu, ko je bio nepoznati junak, zovne Aliju, skoči na noge pred njega i zagrli ga govoreći mu: Aferim ti sablja, junače, vileni dorat i perni buzdovan. Hvala ti što si me vjerno služio i život u boju spasio. Ja više nisam dostojan da mi budeš sluga. Uzmi blaga koliko ti je drago i nek ti je sretna desnica ruka. Tako se Alija i Gazija lijepo oproste i rastanu. On dade blago majci i sestri Ajkuni, pa uzjaše na dorata i odjezdi u bijeli svijet. Pomagao je sirotinju, štitio nejake, a glasovite junake, čuvene mejdandžije, pobjeđivao je jednog po jednog. Njegov buzdovan postao je strah i trepet među junacima, a kad je na mejdanu pobjedio kraljevića Marka, najvećeg srpskog junaka, oprostivši mu život, više se ne nađe junak koji bi mu na mejdan izašao. Tako, od nejakog i siromašnog Alije, zahvaljujući njegovoj plemenitosti, postade čuveni junak, kome narod iz poštovanja dade ime Džerzelez, što znači junak sa buzdovanom. Alija je još dugo jahao od vilajeta do vilajeta, jezdeći na svom krilatom doratu. Poigravao se sa buzdovanom, bacajući ga nebu pod oblake, i dozivao posestri mu vilu. Uzaludno je tražio mejdandžije i junaka boljega od sebe.